Ungekho lapha ekhaya makushoda akuthandazeki uthandaza ngaliphi livi ungekho la kuwe ngoba na uthandaza ukhuluma emagama nje akasebenzi lamagama haleluya ufuna ukukhuluma lelivi ngoba kulesinye isikhathi siyaye sibe sesiba nenkinga bazalwane labanye nabo ukuthandaza bakwazi haleluya khona abantu abangabathi phela ukuthandaza ngasuke ngithi aseneli example ukuthi abantu othandazela ukuthi uthandaza njani manje angifunda ukwenza example utawuze anangwene lokuthi umthandazo wakhe nakho wazana naye nasithandaza ke bazalwane umthandazo ukuze uNkulunkulu ushesha kuve na utamthinta ngale live lawo haleluya asengibekise nje bazalwane uthandazela ukuthi ukhona into yakho efuna uNkulunkulu uyasho ukuthi uthe wena uNkulunkulu evini lakho sidawucina noma ngabe yini lesifuna ngona silethe kuwe usendele bona bese usoyabuya ke wena kule statement sakho uthi nami ke uNkulunkulu nyalo ngicela nalelijeke ungiphe lona lelijeke uyabona lo moya uthandaza ukubheka wonke sikhona sasimehla bovu in abala beke abonga konke kukahle bethi ukuthi nje asakuvakali ukuthi kahle kahle ufunani uNkulunkulu utawuphela 20 years solungabona uyawugcina uthi hayi ngase lokuthandaza kusebenza hayi ukuthi akusebenza ukuthandaza nguwe lo uthandaza ngendlela lengasikanga ngawathi sithandaza ngaleli haleluya awuthandazi nje ukuthi uyathandaza nje ukukhuluma ukuthi uyathandaza ukuthi uvele wena yathi ukuthandaza uthandaza ngaleli ukuthi yonke into loyithandazako uyibeka uyiqathanise naleli vila uNkulunkulu itawusheshe uNkulunkulu akuve ukuthi uthini wana somthinta ngelivila lakho akakwazi ukuhlala ngakuphendula haleluya utawuhlala njani phela ngakuphendula ngabe somthinze ngelive lakho live lakho uyalala uthi lithini masomthinze ngalo noma kanjani utakuphendula umthandazo omcoka abazalwane kodwa ke akuthanda ngeke ukone ukuthandaza bangabe letinto letinye ashoda wena usashoda ngeliqiniso usashoda ngekulungu usashoda ngelivi lakho utawehla nje umthandazo utawuthandaza uthi ngoba yathi ukuthi nje benza ukukhuluma emanga lapha na uthi athandaza kuya lamanga uthi ngoja mfana abantu ngicabelele lamanga so kanza utawucina utaba ngathi umfaka sathi vathi uthi bule amen kwethi awu uthandaza wathini wena akathi mfana nayo umuntu uthandaza wathini ngiko nje kufanele ukuthi manje awuzithandazela uvakale mara abanye umuntu akamuva ukuthi uthandaza ahle bahlebile akani uthandaza into lengekho kokona uthi awume kancane asuva kahle lokuthandaza wakho ngoba phela ingiyabazana lona impela ukukhumbulayo athi lana nomntwana athandaza phela nthule nathi lokho yena ayisi amen manje shothi nawuthi kunjalo shothi nithi lento ayenteke njengoba yisho nangabasho lebhenzako na so nithi kunjalo nisho lento lebhenzako ayenteke la kini phela ngokungawenze awume kancane asakuva kahle kenyalo ngoba akufuneka athandaze into lingayiva kahle bejale solo kunjalo amen nabe nje bathi ngathi lokho akusayi kahle awume kancane asakuva umthandazo wakho sobhekaphi manje ngoba phela nanibheka ukuthi amen kunjalo nisho ukuthi phela lento niyademukela nithi hayi atendeke nalapha kini haleluya so kubalulekile ukuthi silathi leli bazalwane ngoba labanye bakuyenga ngaleli kunemava nje labatakhela wona abantu bathi khothele
mawungalifundisile live nawe udawugcina sokugonela ukuthi kuliqiniso le kana ukusiliqiniso kulamanye amasonto kuthiwa hayi ngabe waphatha amabhayibheli lifundwa umfundisi kuphela khona abatonika le information bafuna ukuthi nihlale nayo la nathi yona ngani ayisiliqiniso kanti lesikhathi uthi ufundzela le live uyakhona lokuthi wathi uthi wo lana hamba kanje live liyasho lethi lapha kunebazalwane lapha angisakhumbuli noma baseKorinte noma baseRoma labazalwane kuthiwa labazalwane nakashumayela Paula bebangasho ngaleso sikhathi ukuthi amen bebalalela abalalele sineke silahle ngokuthi nalombhalo khona ngokuthi ngasho ukuthi amen haleluya bebalalela abalaleli bese bahamba bayotifundzela bona nabafika le ukuthi baconfirm ukuthi vele bekasho bona ukuthi kunje bese sekuthi amen ngekhathi haleluya ungayengwa nje awu ngivumi kuyengwa ngeke ngivumi kuyengwa ngizolo kuthi nje umuntu ngiyalifunza leli ngiyangeke ngiyabona nje sikuwo uyangenga lelo ayikho lento ngayikhuluma mara sikhulume lo kulavini ngoba le live liphila basho ngoba le gama la Jesu lelive lo ikhumbula ingoma lethi igama lika Jesu limnandi empilweni la elikuphila igama lika Jesu igama lika Jesu bazalwane awuthi nje angiphinze letikhali bazalwane letikhali singaba nakho sithinga liqiniso sithinga kulungu sithinga livangeli lemkhulu sithinga ukukholwa sithinga isizinziso sithinga live la uNkulunkulu umthandazo haleluya semcethile mina bazalwane uNkulunkulu lebangiphume wona ngawuthandaza kanjani ungenalive ungenaqiniso ungenakuthula kuwo haleluya awu yingama yebo ngika